Hivi mrembo, ni maswali gani upendi kuulizwa na mwanaume akiwa anakutongoza? Maswali ambayo sipendi kuulizwa na mwanaume. Swali la kwanza, sipendi mwanaume aniulize. Angalia kamera, Sipendi mwanaume aniulize tangia anze na mahusiano ushadeti na wanaume wangapi. Sipendi mwanaume aniulize una mtoto. Sipendi mwanaume aniulize kitu gani una prefer katika mapenzi. Sipendi. Upendi. Kitu kingine ambacho sipendi, vile mwanaume yani anakuwa anapenda kunifuatilia sana kwenye mahusiano, yani vile kufuatilia hata simu yangu sipendi. I hate. Okay, sawa. Unapenda mwanaume anayekuja kukutongoza ajeje kwako? Mwanaume anayekuja kunitongoza napenda tu njoo direct. So ile unakuja yani kimakando kando, yani kama vile unataka utaki, njoo direct dada hivi na hivi, kwa sababu ukija vile unaniuliza sijui na mahusiano tutazungushana, na njoo direct dada hivi na hivi, mimi ndo na maamuzi ya kukubali. Napenda anyoke. Napenda anyoke, njoo direct dada mimi hivi na hivi, kwa sababu hayo mambo ya kuuliza sijui ile upite kuona ishapitwa na wakati. Exact. Noma sana.